Nama Pidarto Basa Bali, nomor undi siki, Bapak Ikomang Ellen Junaidi, Pinakaduta, Banjar Belega Kangenan. Majang ring Bapak Ikomang Ellen Junaidi, indek galah lan genah durusa. Oke, sukses untuk galah. Senang yang titiang, anggap penoreksan, mapidarte, ring bulan bahasa Bali, ring desa Belaga kesarangan desa adat, ring widangan desa Belaga, talar ring iratu, idadane titiang, pemekasnyane, krame desa Belaga, sarang sami niki, senang yang titiang, talar ring ke panitia sarang sami parindekan bulan bahasa Bali warse kalis lai irikiring gowidangan desa Blega sesanti yang ayu bahagia atau dan titiang ring ide susunan sani melinga-melingi irikiring pura dalam desa adat Blega pinake acara utawi bulan bahasa Bali ring desa Blega presida memargi antar labda karya sida sedening don antuk pengaston kare Om Swastiastu. Iratu dane titiang sarang sami pemekasnyane anggap panureksa mapidarte bulan bahasa Bali ring desa Blega senewang yang titiang ngangganing dute saking banyar Blega kangenan mewali malih nyarangin pacentokan wimbekare mapidarte bahasa Bali ring rahina sane becik puniki sane munteng inggih punika jagat ite jagra hita semesta iratu dene sarang sami jagat ite pinake nepi wastane kearifan lokal iraga ring Bali sane membuat pisan inggih punika ring palemahan, pawongan lan budaya iraga sane sampun saking dumun saking uni penglingsir iraga ngerincikin parindekan sastra adat lan budaya jagat itu inggih punika kesukertan jagat miwah dagingipun inggih punika wenten tumbuh-tumbuhan termasuk ring kemanusan. Irati dene titiang sarang sami senewang yang titiang ringgalah sane becek puniki titiang wantah mapiungu kan ya diastun iraga mangkin ngwentenan ring abjagat modern. Kemudian sastra adat tradisi nika sampun ngancan nenten becik utawi kegerus antuk kewenten ab jagat duwene inggih menika ab global utawi digitalisasi. Menawi nika pinaka ugar-ugar utawi bantang ring napi wastanyane ab jagat utawi globalisasi punika iraga sepatutnyane tetep ngajagan inggih punika ring napi wastanyane kewentenan bangga ring produk lokal iraga sane kebuat ring kramo Bali. Kaping kalih mangde aktif parindekan nyiagayang adat tradisi iraga inggih punika ngajagan kewentenan adat tradisi budaya iraga ring Bali. Ngelanturan titiang inggih punika nyarengin ngelestariang parindekan busana adat utawi sastra sanetiosan. Sane kaping ungtap inggih punika mangde aktif nyarengan wimbekare sekadi puniki ngangen ngasah utawi angen bantang iraga jagi ngelestariang adat lan tradisi iraga. Bulan bahasa Bali sene mangkin yentan iwang titiang sampun 10 warsa yentan iwang sampun 5 warsa lebih memargi parindekan bulan bahasa utamaning ngwentenan perkembangan bulan bahasa parindekan nangun satgerti loko Bali
sane sampun koloktah ring jagat Bali, sane sampun guru wiseso iraga ngerincikan ring program-program utawi visi misi Satkerdi Loko Bali bilih-bilih sane mangkin sampun wenten program 100 tahun Bali ke depan. Inggih punika dasarnyane inggih punika Satkerdi. Nah, warsa sane mangkin nika diangkat inggih punika jagat kerdi. Kesukertan jagat miwah daging ipun. Termasuk ireka wenten sane mangkin program pemilahan sampah utawi sanetiosan nika ngranjing ring jagat kerdi. Mangna jagat iraga asri lan lestari. Titiang pinaka duta ring Banyar Blega Kanginan maupun yuni ngatur ring ratu idedane sarang sami pemekasnyane kraman titiang sarang sami mangde ngiring sarang-sarang iraga ngerincikan utawi ngajegan utawi nenesnain sarwo maurip sane wenten ring jagat puniki mangde asri jagat ite rahayu rahajeng ran sarang sami jagat pengkalih daging ipun ngemangihin kerajangan lang kerahayuan. Untang saking pepidarto titiang puniki napi wastanyane mangde sarang-sarang iraga ngelestariang jagat puniki. Baik nika lingkungan, adat, tradisi lan sane tiosan. Menekadi ring untang utawi tema ring penyelenggaraan bulan bahasa punika inggih punika tema intinya minekadi jagat kerdi. Sane paling utama inggih punika ngiring sarang-sarang iraga moiah sampah utawi napi wastanyane melestarikan lingkungan. Nika sane piniuntang sane jagi sarangan titiang utawi pinunas titiang ring iratu idedane titiang sarang sami mangde jagat lan daging ipun presida nemu kerajangan lan kerahyuan. Aingeh asa punika sane presida aturan titiang ringgalah sane pini becik punika ring anggapun reksal durusan titiang yenten iwang sampun nyetor teks durusan ring teks titiang wacian-wacian reka napi unteng sane jagi aturan titiang ring napi wastanyane kedadosan titiang dute ring Banyar Blega Kanginan. Asmuniska peradaran titiang kelungkung Semarapura kirang langkung nunas pengampura talar suksemo santuk galah sane sampun ketiba ring padewekan titiang. Sinap titiang wimbakara punika antuk Brahma Santi Om Santi 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 Om. Inggih punika wau disiki. Sane mangkin lanturang titiang ring pamilat nomor undi kalih inggih punika Bapak Alit Punio indik galalan genah durusan. Dorang titiang majeng ring sikian titiang. Inggih. Idedane sarang sami sane wangyang titiang. Sedurung titiang ngunding ayang atur. Binih rien ngiring ngerestiti bakti majeng ring ide sangyang widiwase. Pemekasan ring ide betara-betari sane melinggih driki ring kayangan dalem. Waning sangkaning asung kerta waro nugraha ide. Iraga sarang sami ngemangguhin kerahayuan. Melalapan anduk pengastungkara pangan jali. Om Swastiastu. Kara ngelestariang wana angin nyujur jagat kerti. Inggih. Idedane sarang sami sane wangyang titiang. Sakadi sane sampun keuningin munggwing kewentanan jagat baline wiakti sampun keloktah ke dura negara.
ring parinekan pelemahan jagat asine sanes sampun ajab. Kedasarin antuk peingkep mewah usaha sane kemargiang oleh kramo baline sami. Idadane sarang sami sane wangyang titiang. Rirat kala iraga ngelastariang jagat Bali. Pemargi sane patut ketitenen inggih punika mangdene iraga serta leleng ring napi sane kebaos Sadkerti logo Bali. Sane mangkin ngiring baosang. Pemargi sane patut kemargiang rikalaning iraga nyujur jagat kerti. Inggih punika wantah ngelestariang wana. Napi mawenan kadi asa punika. Duaning yen kemanah antuk titiang newek. Wana punika pinaka prananing jagat. Ini punika iraga sarang sami pacang ngelestariang wana punika antuk nandur sarwa tumuwuh. Taler nenten dados ngebah taru sekita Arab. Rikananing iraga ngajagang jagat Bali puniki tiosan ring laksana wantah kedasaren antuk yadnya pinakadi rikalaning rahina sanis cara umanis nomoning uku wariga sane ketah kebaos tumpak udah irika iraga raris ngaturang yadnya majeng ring ide sangyang sangkara. Duaning sangkaning peswecan ide ajak daging pidartan titiang iwawu. Inggih punika ngiring sarang sami ngajagang wana duwene antuk nandur sarwa tumuwuh. Sampunang ngebah taru sekita Arab. Rene punika ngiring lestariang jagat Baline. Mangdane presida nyujur jagat kerti. Inggih. Idadane sarang sami sane wangyang titiang. Wantah sekadi asap punika dagingin pidartan titiang santi. Om santi santi santi. Om. Punika wawu tatikasan pemilat nomor undi kali. Kelanturang untuk pemilat nomor undi 3, Bapak Iwayan Sumerta, Pinaka Duta Banjar Kebon Kaja Belaga. Majang ring Bapak Iwayan Sumerta, Indik Galah lan Genah Durusang. Nggih. Sane mangkin galah sampun ketibo ring sekian titiang matur ring sukseman manah majeng ring Wugrawagya sane sampun ngenteran acarane mekadi mangkin. Sedurunge titiang lantur matur puniki amadra ngiring sane mangkin ngastiti majeng ring Ida Sang Hyang Widewasa dumadak-dumadik napi sane katuran malih bos-bos, napi sane kodar malih bos-bos, mangne sido, sesidan-sidan don, manut ring sejeroning pikayun idodane sarang sami. Tuaning sekadi sampunika ngiring sane mangkin incepen pikayun duwene, ngastiti majeng ring ida, melarapan antuk ngaturan pengastung karo. Om Swastiastu. Nggih. Titiang lungsur Cinampura majeng ring Bapak Panureksa sane sampun sida manuriksen ring kewentenan Wimokara mekadi mangkin taler titiang ngaturan suksemaning manah majeng Bapak Camat sane majeng ring murdaning jagat nedahat wangyang titiang taler
majeng ring juru desa adat lan dinas puniki sane sampun sida ngrawuh rahinane mangkin sane dahat wangyang titiang taler majeng ring Yohana sane sampun sida ngrawuh rahinane mangkin sane dahat tresna sihan titiang taler majeng ring para ulemen sarang sami sane mangkin sampun sida ngrawuh sane dahat suksemyang titiang sedurunge titiang lantur puniki mepidarto jagi mapidarto yang sane memurdo jagat kertih jagre itu semata mangkin uningan titiang raris sering tetujon sang rumago guru wisesa ngicening pemargi sekadia sampun niki mangno sida ajeg jagate sane kabaos kerto mangno sida punika eling ring sejeroning daging adat lan isin nyane selantur nyane pinih rien sane mangkin napi kumanti angin bantang nitenen puniki pemargi mangno sida ida dane sarang titiang nganuteng ring sejeroning pemargi sane angon titiang bantang boyo enten dios wantah wenten uger-uger sane mangkin sane kebaos aweg-aweg adat desa pekraman napi sane mungahi riko ring aweg-aweg desa adat pekramane sane munggah riko boyo enten dios wantah tri itu krano sane kebaos tri itu krano punika pun api sane kebaos tri itu krano priangan pewongan lan pelemahan mangken one titiang siki-siki aturan titiang siki-siki raris ring sejeroning pemargi yen kebaos priangan punika nika gumanti linggih itu Sangyang Widi pinaka pura pemerajan nika sane kebaos priangan sane kebaos pawongan sane mangkin uningan titiang sane kebaos pawongan punika boyo wenten dios wantah hidedane titiang sane jenek ring jagate semalih punika wenten raris sane kebaos pelemahan nabi punika sane kebaos pelemahan sane kebaos pelemahan nika boyo wenten dios wantah pedruwen idodane minokadi pekarangan tegalan carik nah, niko sane kebaos pelemahan mangkin uningan titiang raris ring kewentanane dados puniki pawongane ring tengah kegenahan siki priangan kekalih pawongan ketiga pelemahan dados pawongane ring tengah kegenahan puniki mangda ida dane sauning taler sarang sami boyo nyen titiang nasi en segara niki nganuteng ring dudonanipun sane kebaos pawong nika sane ngenteran kewendanan jagate minokadi sane mangkin meresik mau bersih-bersih taler manusa taler mata tanaman ring jagate taler manusa nika duane guru wisesa sekade pemerintah mangkin ngiceneng piteget sekade puniki niki mangkin uningan titiang raris piteget niki wenten raris mekadi guru wisesa ngicenan pemargi mangda sida meresik Paro Yohano kenikayang mau bersih-bersih ring tukat ring margi-margi taler majang ring istri-istri sane lingsir-lingsir sane kebaos PKK punika sampun ngenyabran sasih sampun niko ngelaksanayang pemargi mangda sida meresik ring margine taler sane lanang-lanang punika raris taler katuran gotong royong numeg ring kekalihane mangda sida antar pemargin toyo taler mota tanuran
ring Carik, ring Tegalan, pangdan gunul kewendanan, pangdan ngantos ibrasi, ring kewendanan jagat duwene. Ris sampun ris sekadia sampunika mangkin truno-truni mangkin aturan ditiang. Taler kaijen pewisik mangda sida mau bersih-bersih taler. Ring ambian-ambian puri mangda sida ketanaman punika napi wastane pot-potan bungan-bungan. Ring margine ketanaman punyan kayu. Mangda sida lestari kewendanan jagat wene. Iri sampune becik tumuhipune pastika lestari kewendanan jagat wene. Nabi tetujuan sekade sampunika. Mangda sida kerta kewendanan jagat wene niki ampun. Ri sampune mangkin mentik lanus kewendanan teipune sampunipun membunga. Yen jagi ngaturan bakti sampun wenten bunga sane kalap. Yen jagi wenten mecacamilan, medadaran sampun wenten buah sane alap. Yen jagi wenten metatandur wenten padi, mekayonan beras sampun wenten raris beras sane ketunas. Ri sampune sekadia sampunika raris. Nika sane kebaos kerta kewentanan jagat duwene sane kebaos gempah limpah luh jinawi dan kirang sandang pangan. Yen sampun dan kirang sandang pangan niki mangken uningan titiang pastiko sampun kewentanane dirane kerta ring jagat dan wenten memiyagan dan wenten napi sekitang puniki sekita-kita kasidanan tuh ngambil kinten sekade sampunika kawentanane raris sane mangkin titiang lungsur majang ring penglingsir sareng turin baro napi wastane Yohana ngiring sane mangkin mo taki-taki jagi meresihan kewentanan jagat wene mangdo sida lestari napi wenten napi wastane sekadi mangkin proyek bamu ngiring mangkin incep ring pekayune napi wastane ngiring sane mangkin lastario yang kayun duwene nunas ring sang rumago sane medruwi mangdo sida nglanturan pemargen duwene jagi nemuaning kerahyuan kewentanan jagat duwene nggih duaning sekadia sampunika pangdan sekadi titiang nasik kan segara jerone sampun pawikan ring kewentanane mangkin malih titiang dadosnyane nasik ngering kewentanan jerone pangdan akeh sayuakti titiang matur galah hasane mangkin puputan titiang antuk Brahmo Santi Santi Inggih punika wau tetigasan pamilat nomor undi 3. Lantaran titiang ring pamilat nomor undi 4 inggih punika Bapak Iwayan Artana pinaka Duta Banjar Jasti Balaga. Majaring Bapak Iwayan Artana indek galalan genah durusan. Aige suksemo antuk galah sane sampun katiba resikian titiang. Sadurung titiang matur amatero durgoyang rin titiang ngaturan raso subakti relinggih itu yang widiwaso duaning sangkaning suecan itu titiang pengkalih ratu idedane sarang sami gumantine setata ngemanggihin karahaywan lan karahajangan madalaran nantuk nyakupan kara kalih nguncaran pangastuti pangastung kara Om Swastiastu. Inggih majang reng linggih dane jero prabekel sane dahat
mustika yang titiang taler ring jero banesa sajebak jagat belego sanedahat wang yang titiang naler ring jero klian dinas lan adat sejebak jagat belego sane banget dahat suk semua yang titiang taler punika tim panureksa wimbokaro pidarto basa Bali sane dahat suk semua yang titiang sapunika taler ring pamilet wimbokaro pidarto basa Bali sane dahat suk semua yang titiang saho para pamearsa sinarang sami sane dahat tresno asihin titiang aigis sesanti pangayu bagyo aturang titiang rigalah sane kalintang becik puniki ering parikramo bulan bahasa sane kaping pitu warse duang tali selai puniki ingih dumugi sangkaning sih swecanede ring malingih rikiring luring kayangan tiga iratu idadane sarang sami gumantine setato ngamanggeheng karahaywan lan karahajangan rikala ngamargiang darmo kauripane rikala kadimangkin ingih ratu idadane sarang sami luro yang rin titiang renggalah kadia sapuniki jagi mata tegar naler ngamiletin wimbokaro pidarto basa Bali sane mamurdo jagat kerti jagero itu samaste ingih idadane sarang sami duaning tamat titiang kalintang tan binuluwir kadiipun ikunang-kunang anarong sasih sampun majanten malih bos-bos nenten jeside nagingin kadi tatujon ratu idadane sarang sami ingih punika sane tunas titiang mangderedang ngak samoyang ingih ratu idadane sarang sami sane dahat wang yang titiang yan maosang indik punika jagat kerti sampun majanten pastiko tatuwak sane wenten diriki ring jagate mapari dabdab mapari laksano sane luwih nganutin daging-daging sastra agamone sapunika taler urati ring punika sane sampun katamiang oleh para laluhure minakadi bahasa sastra lan aksara sane sampun punika katamiang dokenguni ngantos kadi mangkin ajak kadi asapuniki ingih ratu idadane sarang sami ring pawasan kadi ring ab jagat kadi mangkin wantah puniki mangda sida iraga teleb ring daging-daging sastra agamone mangda sida nyujur sane kabawos punika sukertaning jagat inggih punika malarapan anduk maparilaksana olas asih setato nginutin tuntunan piteket daging sastra agamone inggih ratu idadane sareng sami sakadi abjagat kadi mangkin wantah punika sanes sanang jujur angin titi pangancan angin sepat siku-siku mangda sida punika ngajagang sane kabawos tri kayo parisudone punika inggih ratu idadane sareng sami menawi iratu sampun pawikan uning ring teri kayo parisudone punika wantah punika pah-pahan tatiga angin jujur kasucian kasutercan
punika taler paridabdab sane becik. Mangda sida nyujur sane kabawos jiwa paripurna ingyan punika kadi manut tatujuan agama Indone inggih punika sane kabawos moksatem jagat dite yaji etidarmo. Sida raris ngamanguhang sane kabawos gemah ripah roh jinawi tata tentrem kardera harjo sapunika taler tan kirang pangan kinum punika taler tan sukune punika tan mawali duka ingyan kadheasa punika daging tatujon punika daging-daging tuntunan kadheasa punika murdaning atur titiang sane mangkin puputan titiang rawuh iriki wasana ning atur titiang antuk paramo santi. Om santi 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 om. Inggih punika wau tetikesan pamilat nomor undi papat santukan pamilat nomor undi 5 nenten presida rawuh rahinana mangkin lanturang titiang ring pamilat nomor undi 6. Bapak Ikomang Budiarte pinaka Duta Banjar Kebon Kelot Belaga majaring Bapak Ikomang Budiarte indik galalan genah durusan. Aye, suksema aturang titiang majeng ring ugrawakia antuk galah sane sampun kaprica ring pasikian titiang. Om Swastiastu. Sane mustikayang titiang palungguh camat murdaning jagat labatuh. Sane mustikayang titiang perbekal desa Blega. Sane mustikayang titiang bendesa adat sedesa Blega. Ring Dharma Diaksa Panureksa sarang sami sane wangyang titiang. Ring ulaman makasami sane nenten presida antuk titiang onek siki kalih sane kesumayang titiang. Punika taler ring atiti sami pamilet pacentok wimbekara ring rahinane sane mangkin pinanggal 23 Februari warsa kalih talislai sane tresna asihin titiang. Rasa angayu bagya sane sida atur ningayang titiang majang ring ida sang yang widiwasa. Wit sangkaning asung kerta wara lugrahan ida titiang pingkalih ida dane. Presida kecunduk mesadu wadana ringgalah hesana mangkin. Pamiarsa sarang sami sane wangyang titiang. Ring sejeroning nyangre bulan bahasa sane kaping 7 warsa kalih talislai. Guru Wisesa Bali sampun ngijianen indik pemargin lombo sane patut kalaksanayang. Tur sampun ngunggahan patitis. Jagat kerti jagra hita samasta. Sane mapi tegas. Basa aksara miwah sastra Bali. Pinaka adnyana nyujur keserkertan buana. Wit sangkaning wacanane penika ringgalah sane mangkin titiang mewasta Ikomang Budiarte silih sinunggil prajuru saking Banjar Kebon Kelot Blega jagi pacang sareng ngemilatan pecentok kepenigi mangdene wenten anggen titiang pepelajaran miwane mamurde tri hita krana pinang kebantang ngelaksana yang jagat tertih nanging sedurung titiang jagi pacang aturan indik napi sepedagingnya nih. Ampura yang antuk kawimudan titiang. Menawi temale bos-bos. Napi sane sampun presida aturang titiang. Utawi anggah ungguh bahasan titiang.
Sanenenten manut ring sejeron adnyana utawi tata titi bahasa. Nika sane banget tunas yang agung sinampura. Ngiring nureksain sarang indik napi sepedagingnya nih. Pamiarsa sarang sami sane semayang titiang. Mau sang indik jagat kertih. Jagat kertih punika nenten jawenten tios. Silih sinunggil pahan saking sat kertih. Sane mengunggah ring pepelajaran agama. Napi sujatinya nih sat kertih punika. Sat kertih kewangun antuk kalih kruna. Inggih punika. Kruna sat miwah kertih. Kruna sat madue arti nenem. Kruna kertih madue arti suci upacara. Dados nyane sat kertih punika madue tegas. Nenem kesucian upacara sane patut kemargiang oleh para janane ring jagati puniki. Nganenen indik pemargin pekertinyatnya. Inggih punika. Kapertama atma kertih. Inggih punika usaha sane kalaksanayang mangdesida sang yang atma nenten kaiket oleh awidya. Kaping kalih samudra kertih. Inggih punika ngelaksanayang usaha miara samudra pasih miwah pesisi. Sane kaping 3 wana kertih. Wana kertih punika nenten jawenten tios usaha ngelestariang alas genah ibu burone sane maurip. Tetujuan upakarana punika wantah ngerahayuang alas gunung miwah sarwa sane tumbuh. Ring sejeroning upakara punika mapulang pekelam ke gunung sane manungguh agung. Sane kaping 4 danu kertih. Inggih punika ngelestariang pawatuan toyo. Minakadi pesiraman tukat miwah danu. Duaning sahananin toyo punika mawit saking toyan segara. Ring serahinane punika toyan segara kesinaran antuk sangyang surya. Medadas embun, medadas ambu, medadas gulam. Yening gulam punika ketemu sangyang angin barat ring dur angkasa. Sinah sampun jagi pacang medal sabah. Medal sabah punika keresep malih ring bumi. Toyan sabah sane ring danu punika malih dados kekaryan empelan utawi bendungan. Mangdesida toyane punika mawali malih ring tukat utawi kelabah. Sane kaping 5 jagat kertih. Jagat kertih inggih punika upakara ring palemahan antuk ngawedang upakara taur. Ngotonin, tuwulanin, miwah sane tiosan. Ainggih pamiarsa sareng sami sane sumayang titiang. Yening kesalahan indik tetuak iadnyana punika mau tamo pisan. Duaning sekancan parilaksana punika presida kelebur antuk ngemaryang yadnya sane patut sumaken tur suci nirmala. Pamiarsa sareng sami sane sumayang titiang. Napi sujatine jagat kertih punika. Jagat kertih punika nenten jawenten tios. Usaha miwah laksana sane becik ritat kala iraga dados manusia. Presida ngelestariang buana agung utawi jagat puniki. Kebecikan jagat punika presida memargi yening iraga sarang sami sampun ngemargiang tri hita karana. Tri hita karana inggih punika. Parilaksana sane kawangun imanusia sarang dewa nika kabaos pariangan. Parilaksana sane kawangun imanusia sarang manusia nika sane kabaos pawongan. Parilaksana sane kawangun imanusia sarang genah murib utawi jagat nika sane kabaos palemahan. Iring sarang sami sarang-sarang jaga lan lestariang tur laksanayang tri hita karana. Pamiarsa sarang sami sane wangiang titiang. Yening kesalahan tetuak jagat kertih punika kirang pisan. Napi ngranayang sekadi asa punika wantah sampah utawi sekancan luhu kantun dados pikopet ring iraga sarang sami.
Iring sarang sami pemekasnya ring desa belaga punanya. Napi sepatutnya iraga laksana adiaksa panureksa maka kirang.